muri Somalia abantu 12 barishwe abandi 20 barakomereka igihe ikibombe cyaturikiye hanze ya resitora mu murwa mukuru Mogadishu. Mu kirwa cya Malta ni hafi y'Ubutaliyani, ingabo zidasanzwe zishinzwe umutekano zigaruriye ubwato bwari bwafashweho ingwate n'abimukira bwari bumaze gutabara ku nkombe z'igihugu cya Libya. Mu birwa bya Komore, polisi yataye muri yombi wari umukandida mu matora ya perezida Soilihi Mohamed nyuma y'uko urugaga rw'amashyaka atavuga rumwe na leta rumwemeje kuzahatana na perezida Azali Assoumani. Naho muri Mozambique hari agace kitaruye kitwa Begaja katarabona inkunga y'ubutabazi kubera ko serwakira Idai yangije imihanda bigatuma nta modoka zihagera. Dusoreze muri Libya aho abimukira 90 bishyize mu maboko ya polisi nyuma yo gucika bari bagiye kubashimuta mu cyumweru gishize.